Reka ngusuze nkwifuriza amahoro y'Imana ugomeje gukurikirana Rwanda 24 News TV. Uyu ni wa mwanya twiza amakuru abagezweho arimo avugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku ntambara igomeje guhuza igisirikare cya M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'abambari bacyo mu burasirazuba bwa Kongo bigomeje kugenda bicikira. Gusa kuri ubu ngubu turaza kwibanda ku buryo bukomeye cyane Kinshasa n'ibintu bigomeje kugenda bicikira. Amakuru yacu tukaba ari buze kugarukaho kuri buno buryo bukurikira. Turabwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kugaragara ko arizo zifite akaboko k'imbere cyane kujyanye na coup d'etat igiye gukorerwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tubanakubwira ko M23 igomeje kwamagana ubwicanyi bugomeje gukorerwa abanyamurenge batuye muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagomeje kwicwa n'igisirikare cya Wazalendo gifatanyije na FARDC ku buryo bukomeye cyane. Nako tukubwira ko muri Rubaya Satrari hano hongeye kubera indi mirwano, abasirikare ba FARDC bongeye kuhagarikirwa ku buryo bukomeye cyane. Nako turizo kubwira ko perezida w'igihugu cya Kenya Ruto yagize icyo atangaza ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'inyeshyamba za M23 ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru cya Jeune Afrique. Aya makuru yose nari turakuramburiye ku buryo bukomeye cyane. Reka mbanze ngusabe gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo twomeze kubana kuri umuyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV ubagezaho amakuru abagezweho kandi amakuru abayizewe. Twita twihuta n'inkuru ya mbere karundura iri kuvugwa muri kino gitondo. N'amakuru yagiye hanze muri no joro avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kugaragara ndetse no gushyirwa ku karubanda ko zari zifite akaboko imbere cyane kuri coup d'etat imitegurirwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aya makuru aravuga hari ubutumwa bugufi bwagiye bwandikiranwa hagati y'uyu kapiteni yagiye gutegura coup d'etat ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Christian Mlange ndetse n'umuyobozi mukuru ushinzwe ubutasi mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu magambo ye bagiye bavuga ko bagiye baganira ku buryo bukomeye cyane ndetse no gutegura no coup d'etat ndetse n'amafaranga menshi cyane yagiye akira muri no coup d'etat niho yagiye aturuka. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite akaboko karemere. Ni mu gihe hari hamaze gushyirwa ubutumwa hanze bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko zamaganye ino coup d'etat igiye kubera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa byamaze kumenyekana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite akaboko imbere. Gusa biri kwibazwa niba koko ibingibi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari kuba zibishyigikiye zikaza guhita zitanga buno butumwa buvuga ko zamaganye ku buryo bukomeye ino coup d'etat yari igiye kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ari nako hagomeje guhigishwa ruhindu buri wese yabaragize uruhare muri no coup d'etat yahushijwe Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, byatumye n'abayobozi bagiye batandukanye bahita bahungira mu bindi bice bigiye bitandukanye, dore ko barimo bagira banasahura amafaranga ya leta bagahita bigira mu bindi bice bagahungira mu byaro, abandi bagahita basohoka igihugu bitewe n'ubwoba bafite ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yazabivugana mu gihe n'ubundi kubafashwe ndetse n'abandi bose bari guhigishwa uruhindu mu basirikare bose bari bagize uruhare muri no coup d'etat bari gutabwa muri yombi abandi bakicwa ku buryo bukomeye cyane. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo iyi coup d'etat yamushijwe iraba ari coup d'etat ya kabiri kuri no manda yiwe. Urumva ko bagomeje kugira bamugera coup d'etat ku buryo bukomeye cyane. Sinzi niba iyi manda ye azayirokoka mu gihe cyose bagomeje kugenda bamugera amajanja. Ari kurwana ku mpande ebyiri, ari kurwana kuri coup d'etat akarwana ku gisirikare cya M23. Se izi mpande zombi zose uko ari ebyiri araza kuzitsinda, se biraza kurangira amanitse amaboko ku ruhande rumwe, dore ko bamusaba ko yamanika amaboko kuri M23 kugira ngo agomeze agire umutekano. Ese aremera kumanika amaboko ku mutwe wa M23 wigenga mu bice wamaze gufata cyangwa se aragomeza kurwana atandaraje? Ni ikibazo gikomeje kwibazwa na buri wese. Ibinyamakuru bikorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byatangiye kwandika ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze kuba agacukiro ndetse imaze no kuba umwanda ku buryo bukomeye cyane, mu gihe bavuga ko iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva yafatwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagiye yisubiza inyuma ku buryo bukomeye cyane, dore ko ibinyamakuru byinshi byigenga byagiye kugenda bitebya bivuga ngo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ikintu yaba yarakoze ngo ni ugushora intambara kuri M23 cyonyine, ngo nta gikorwa remezo kigaragara yubatse ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Banavuze ko igihe kigeze ngo atanga umwanya areke abashoboye kuyobora abiyobore ndetse banagarure amahoro n'ituze kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni Tshisekedi Tshilombo ukomeje kugenda agirwa amajanja ku buryo bukomeye cyane. Abaturage ntibakiri kumwumva ndetse n'ibitangazamakuru byatangiye kumuvugaho
kwigirwaho ku buryo bukomeye cyane. Ese Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo arakora iki kugira ngo aze kugarura kino gihugu mu mwuka mwiza mu gihe kudeta ziri kumugera amajanja? Hari kuvuka izindi ndwanyi karundura, abayobozi bakomeye bo mu gisirikare bari kwisangira Ventura ndetse n'abanyepolitike bagiye batandukanye bari kwigira muri Alliance Fleuve Congolais. Uyu Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari mu mazi abira, ntago afite nawe icyo gukora ku buryo bukomeye cyane, dore ko aba afite n'ubwoba ko n'abandi bagiye batandukanye bagomba kumugambanira ku buryo butoroshye, kuko byagiye bigaragara ko buri wese aba yishakira indonke, ndetse bamaze kubona ko M23 igomeje kugenda yegera imbere, biza gutuma bagira ubwoba ku buryo budasanzwe, batangira guhita bahunga bisangira M23 bavuga ati M23 izajya ifate twaramaze kuyigeramo kugira ngo tuzibonera imyanya nanone muri guverinoma. Ese biraza kurangira bite? Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo araza gukorera iki bano bakongomani batangiye kumwigarikaho ku buryo budasanzwe, bikavuga ko abaturage aribo bashyize imbere cyane, ndetse abenshi barimo bavuga ko bari mu gahinda gakomeye kubi no kudeta yapfubye, nguko batagishaka ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bukomeje kugenda bukaraba amaraso y'abaturage. Ku rundi ruhande, abaturage banavuga ko buno butegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo butagomba kuzandikwa nk'ubutegetsi bwayoboye kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakabaye batarigeze bandika ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yabaye umuyobozi mukuru wa kino gihugu, kuko ngo ibyo yakoze nta kandoyi, nta terambere na rimwe yagejeje ku baturage ndetse igihugu muri rusange, uretse gusahura amafaranga menshi ayashora mu ntambara nayo adatsinda, dore ko amafaranga yatanga ngo bajye kugura intwaro bakamugurira okaziyo, abandi bamara kuzigeza kuri buno butaka bagahita bazigurisha nayo mu 2023. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu bijyanye no gukontorora ndetse n'imikoreshereze y'umutungo w'igihugu, byo byamaze kumwigarika. Harimo abajura bakomeye bakomeje gukorana, benshi basahura bashyira mu mifuko y'abandi, basahura bashyira mu Ventura kugira ngo ni munsi bamaze kwinjiramo bazabona uko bayinjiramo ku buryo bworoshye kandi uburyo bubabangukiye. Ese ibi ngibi byose bizarangira Ventura imaze gufata ibice bigiye bitandukanye, bitewe n'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'abahungu be batari kumvikana ku ruhande rumwe cyangwa urundi, dore ko noneho iyi FDL na Wazalendo batangiye gushwana ku buryo bukomeye n'igisirikare cya FARDC, nyuma y'uko ngo iyi FARDC yatangiye kugisaba ko Wazalendo na FDL bajya ku mirongo y'urugamba, abandi bagasigara inyuma. Ibi batari kumvikana ku buryo budasanzwe, bitewe n'uko turi kubarasa ku buryo bukomeye cyane. Reka tukubwire ko igisirikare cya Ventura cyamaganye bikomeye ubwicanyi bukomeje kugenda bukorerwa abaturage batuye mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko muri Masisi na Rucuru. Hari kuboneka amabandi yitwaje intwara akinjira mu bice bigiye bitandukanye bibarizwamo abaturage, bakabivugana abandi bakanabasahura. Ibi byose rero baravuga ko ari Wazalendo igomba kugenda yinjira muri tuno duce tubarizwamo abaturage, bakabagabaho ibitero, bakabambura ibyabo byose. Ibi Ventura yavuze ko atari byo kandi atari iby'nyamwuga, bagakwiye gukora ibikwiye ndetse ku mirongo y'urugamba bakemera bagahangana, pana kugenda banyura mu baturage bashaka kugenda babivugana ku buryo bukomeye cyane. Ibiro byose Ventura bitangaje nyuma y'uko ngiye kugabwa igitero guhishwa ku baturage, bakabatwara ibyabo ndetse abandi bakanabarasa bagakomereka muri Masisi. Ventura yavuze ko ibi ngibi bitagakwiye kandi izakomeza kubikurikirana, kandi yanavuze ko ibi byose bigomeje kugenda bishyirwamo akaboko na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bagomeza kuvuga ko afite amaraso menshi y'abaturage bagiye bicwa muri bino bice bigiye bitandukanye. Ubu bwicanyi bukaba bwarafashe indi ntera nyuma y'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atanze itegeko ko begeranya abandi barwanyi bagiye batandukanye bagakora ihuriro ryiswe Wazalendo. Aya nama bandi yagiye atoragwa ku mihanda, agaherezwa imbere ndetse akanatozwa n'igihe gitoya, akorerwa ku mirongo y'urugamba. Bakavuga ko bano bazanwe bifite inzara y'amafaranga ndetse n'ibijyanye n'ibyo kurya, niyo mpamvu bakomeza kugenda basahura abaturage, ndetse ngo n'amafaranga bahembwa ubwabo bahita bayajyana mu businzi ndetse n'ubusambanyi. Byose rero bigatuma bahita bayamara vuba ku mirongo y'urugamba, bagatangira kugenda basahura abaturage nk'uko byagiye bigaragara mu bice bigiye bitandukanye, haba muri Goma, Masisi, Rucuru, ibice bigiye bitandukanye, haba muri Kivu y'Epfo, haba muri za Fisi, za Rubaya, haba muri za Murambi ndetse na za Ngungu. Hose iki gisirikare cya Wazalendo cyagiye gisahura abaturage ndetse abandi kigenda kinabica, dore ko hari amashusho yigeze gusakara ku buryo bukomeye cyane. Umusirikare wa Wazalendo yamaze kurira ku nzu y'umuturage agiye kumanura pano soleil ngo ajye kuyigurisha. Ibi byafashe indi ntera ndetse binagaragara ko kino gisirikare cya FARDC kitari igisirikare cy'ikinyamwuga. Reka tubwire ko Rubaya Satarari hano hongeye kubera imirwano, igisirikare cya M23 cyongeye guhagarikira abandi basirikare ba FARDC. Amakuru atugera avuga ko iyi FDL Wazalendo ndetse na FARDC baje muri Rubaya bashaka gutega ambush kino gisirikare cya M23, gusa ntabwo byaje kubahira bitewe n'uko M23 iba yamenye amakuru kare binyuze mu butasi bwayo, igomeje kugenda ikoresha bunaba inyenyeri ku buryo buhambaye. Byose rero byagiye bigaragara ko M23 nyuma y'uko abantu basirikare baje bagatangira kwitsimbatsa bazi
ko bagiye gutega mbushi, kumbi bamaze gutegwa mbushi ahubwo karundura, baje guhita bafatwa butosha, abandi bakubitwa amasasu bahita basiga ubuzima. Amakuru atugera avuga ko 15 bahise basiga ubuzima, abandi bahita bafata amateko na kino gisirikare cya M23. Kuri ubu rero biri kwibazwa niba iyi FDL Wazalendo FARDC hari ikintu kimwe bazakora kugira ngo babe basubiza inyuma kino gisirikare cya M23. Reka twinjire mu karere nyirizina tukubwire ko perezida w'igihugu cya Kenya Ruto yagize icyo atangaza mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru gikomeye cyane muri Afurika cyitwa Jeune Afrique, nyuma yo kuganira ku bijyanye n'igihugu cye muri rusange, ndetse baje no kwitsa ku karere bamubaza ku bijyanye n'umutekano ugomeje kugenda uhungabana muri kano karere n'igihugu cye cya Kenya kibarizwamo, by'umwihariko ku ntambara igomeje guhuza M23 n'igisirikare cya FARDC. Mu magambo ya Ruto yagize ati sindi kwibaza impamvu kino kibazo kidakemuka, ahubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeza ibishyira ku Rwanda. Kandi Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ubwo yaritangarije ko M23 ari abakongomani, yavuze ko bagakwiye kwicara bakiga ku kibazo cyabo pana gukomeza bashyira imbere u Rwanda. Yavuze ko atumva impamvu igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kwica abaturage kandi babo, bavuga ko ari ikibazo gikomeje kugenda gifata indi ntera kandi ngo giterwa n'u Rwanda. Yakomeje yibaza niba mu gihe M23 ari abakongomani, impamvu bazana imbere u Rwanda mu mahanga hose, aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ageze hose avuga u Rwanda, aho ageze hose avuga u Rwanda, ibinyamakuru byose avuga u Rwanda, abakongomani, abayobozi bakomeye bagenda bavuga u Rwanda. Yavuze ko kino kibazo kitazigera kirangira mu gihe cyose Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda yirengagiza kino kibazo, ahubwo ikomeza kugenda icyomeka ku Rwanda. Ibi biravugwa mu gihe n'ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yamaze kwemeza ko igihugu cya Kenya nacyo gitera inkunga uyu mutwe mu 23 na karere u Rwanda kakomeje kugenda gacikamo ibice bijyamo ibice bibiri. Bakavuga ko igihugu cya Kenya, Uganda ndetse n'u Rwanda byamaze kujya ku gihande kimwe, ndetse igihugu cy'u ndetse n'igihugu cya Kongo nacyo cyamaze kujya ku rundi ruhande, bakomeje gushinja igihugu cy'u Rwanda ko gifite akaboko mu bijyanye n'ino mirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi byatangajwe na Perezida wa Kenya William Ruto birahura neza n'ibyo umukuru w'igihugu yatangaje. Yavuze ko ubwo bari mu nama y'abakuru b'ibihugu, Perezida w'u Rwanda we His Excellency Paul Kagame yibarije Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo niba M23 ari abakongomani cyangwa se ari abanyarwanda, ashimangira ko ari abakongomani. Yavuze ko ikibazo cyahise kirangira ndetse n'igisubizo kigahita kiboneka, ahubwo ngo bagomeza kwibaza impamvu bagomeza gushinja u Rwanda ko ari rwo rugomeje gushyira akaboko imbere muri no mirwano igomeje guhuza kino gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na FARDC. Ibi byose rero bigomeje kugenda biba agatereranzamba kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwayo. M23 igomeje kugarika abasirikare ba FARDC, gusa FARDC nayo ikomeje kugenda yera mu baturage ikabarimbagura ku buryo budasanzwe. Amahanga ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bakomeza kugenda bibaza impamvu kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishyira imbere u Rwanda ndetse kigashyira imbere n'igihugu cya Uganda, ko ari byo bihugu bikomeje gutera inkunga uyu mutwe mu 23, kandi ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite abaturage benshi bahungiye ku butaka bw'u Rwanda ndetse n'ubutaka bwa Uganda. Kuri ubu ngubu amakuru ya raporo y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku mpunzi igaragaza ko ku butaka bw'u Rwanda hari impunzi zigera ku 100 by'abakongomani bahunze itsembabwoko ryarimo ribakorerwa. Bakavuga ko ku butaka bwa Uganda hari ibihumbi bigera kuri 400 nabo bahunze itsembabwoko ririmo ribera kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kaboko cyane ka Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse n'uwakomeze gufatanya we Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, binyuze mu mbonerakure zoherejwe kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero ngushimire, twari tugomeje kubana kuri ano makuru yagezweho muri ano masaha. Reka n'ubundi ngusaba gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo tukomeze kubana kuri umuro mugari wa Rwanda 24 News TV, ubagezaho amakuru abagezweho kandi amakuru abayize avugwa mu karere u Rwanda rurereyemo, ndetse tukanitsa cyane ku ntambara igomeje guhuza igisirikare cya M23 ndetse na FARDC mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunsi ku munsi ni intambara karundura.